Mĩrũrũngano ya Azimio ĩgĩthiĩ na mbere Nairobi na kuo mũgũnda-inĩ wa bamĩrĩ ya Kenyatta wa Northland barabara-inĩ ya Eastern Bypass Ruiruka Makis nĩ kũhithũkĩirwo. Gĩkundi kĩa andũ methaĩte na mabanga na angĩ macini cia kũrenganga mĩtĩ magũithĩtie rũgiri na kũrika mũgũnda-inĩ ũyũ. Amwe ao makĩrika gũtemanga mĩtĩ makĩmĩgũithagia. Angĩ nao makoya mweke ũyũ kũiyana gwĩthara na mbũri iria irĩithagĩrio gũkũ. Amwe magĩcikua na ciande na ingĩ ironeka igĩikio ngari-inĩ na nduthi-inĩ na angĩ magĩcienderia ehĩtũkĩri. Ciĩko ici cionekete thutha wa atongoria amwe thirikari-inĩ kũiguĩka kĩng'ang'a-inĩ makĩruta mĩkana kũrĩa ũrĩa ũrarĩ President Uhuru Kenyatta. Sisi wa Kenya wa hapa Mount Kenya tuko na maswali mingi ya zile mashamba kubwa kubwa mumejishikia, tukianzia na hapo Thika Road Nairobi, hapo Ruiru. Kabla hatujaenda Taita Taveta, kabla hatujaenda Nakuru, mali ya Mkenya ikivamiwa, hata hizo mashamba zenyu tutazivamia, na wenye hawana mashamba wapate mashamba Kenya hii. Musifikiri ati wananchi wa kawaida ndio watapoteza mali. Even you will pay a price if you continue to instigate violence and bloodshed in this country. And that is my message to none other than Uhuru Kenyatta, the sponsor, sole sponsor, singular financier of Azimio and the machinery that is Raila Odinga. Ohoro wa maandamano ngoma iturekaga ni guthinjirwo. Tutiagirwo no gutinda tukirugama tugatinda tukinegena tukiuga uria maragoma. Twagĩrĩirwo nĩ kũmaringa mamenye nĩ kũrĩ thirikari ĩkuo ya William Samoei Ruto. Mwenye kutoa hii pesa sisi tunamjua. Na mimi niwaambie ndugu yangu kutoka nyumbani anaitwa Uhuru Kenyatta. Nikwambie hata Moi ambaye tulikuwa ametupiga sisi wa Kikuyu, wakati Kibaki alichukua serikali, Moi hakusukua Kibaki. Hatuna umbana na wewe pia utuachie hiyo mzee yako. Hii mzee yako unajua wewe ndio uko na remote control. Wewe zima hiyo remote bwana. Zima hii remote kwa sababu ile biashara inaharibika, ni biashara ya watu wangu. Tukapiga picha tuko nazo, tutaziweka kwa mtandao na akakupatia hiyo na ukampatia hizo bilioni 10 ya kufanya ya ku make sure Kenya isisimame, ndio usionekane sasa ile wewe ulikuwa kwa kiti, wewe ndio ulishindwa na kazi, sisi tutaweza kazi. Mimi nauliza Uhuru. No leo muona kamuri. Kwa hii maandamano ako wapi? Sisi hatutaki maandamano, no agegethie na mbere kuria ne tugukuja moko. Tugukuja moko ti mundu ina mwana mugongo. Nayo kambuni ya wonjoria wa gasi ya East Africa Spectre ĩrĩa nĩ ya bamĩrĩ ya Odinga nĩ ithũkĩirwo mwena wa industry area Nairobi. Ũici no thũkangia ũcio gĩthiĩ na mbere gũtionekete obitha ona ũmwe wa borithi akĩrigĩrĩria. Ngwatanĩro ya Azimio ĩkĩrekereria ndũmĩrĩri yayo kiumia kĩhĩtũku ĩgĩmaine na mĩbango ya mĩrũrũngano nĩ yahithũririe atĩ kũrĩ na njama yathaganagio nĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua ya kũrekereria nyanake ciethaĩte kũhithũkĩra arũrũngani. On Tuesday evening, the Mr. Rigathi Gachagua convened a meeting at his residence in Karen. In attendance was Mr. Kamoi Chungwa and also Mr. Ndindi Joro. They had invited several youths from different parts of the country to that meeting. And that meeting turned out to be a strategy session to plan to counter the demonstrators on Monday. The plan, according to information we have, is that these youth, then they will mix with our youth and accompany them throughout the demonstration. But at the end of it, they are going to be armed. They are going to be carrying not only stones, not knives and pangas, which will be disguised, but they will also be having weapons, guns. And then they will shoot, they will stone, they will knife,
Ona muthenya wa kiumia mutongoria wa Azimio Raila Odinga ni ararekereirie ndumiriri akiumbura ati kurari na micemanio iri umwe muciini wa minista umwe wa tene mwena wa Bomas na mucii ungi barabara-ini ya Hillcrest igithaganio ni munini wa president kuria kurabangagwo njama ya kuhenyana kisia guthararia mirurungano matharaita makuitwo na ngari imwe iria aragwetire namba ciayo. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.